Nisikie, hakuna kitu chenye nguvu kwenye maisha ya mtu kama mawazo yake. Kupitia mawazo yanaweza kukufanya ukawa kiumbe cha hatari. Kupitia mawazo unaweza ukawa mtu mkuu. Kupitia mawazo yako unaweza ukaenda juu sana. Kupitia mawazo yako unaweza ukaenda chini sana. Kupitia mawazo yako unaweza ukabadilisha maisha yako yakawa ya ajabu au yakawa mazuri. Mawazo yako yana nguvu sana ya kubadilisha maisha yako. Kuwa makini na mawazo yako. Nini unawaza? Kile unachowaza kina asilimia nyingi sana ya kutokea kwenye maisha yako. Umeona watu wengi sana kupitia mawazo wamejinyonga, wamejiua. Watu wengi sana kupitia mawazo wameuana, wamepigana. Kuna watu wengi kupitia mawazo walikata tamaa ya maisha yao na hawakuinuka tena, wakakaa. Lakini kuna watu wengi sana kupitia mawazo hayo walikuwa chini wakainuka. Tumeona watu wengi sana kupitia mawazo hayo maisha yao yakabadilika, wakawa watu wa maana, wakawa watu wakuu, watu waliobarikiwa kwa sababu ya mawazo. Maandiko yanasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ni sasa na kusema anavyowaza mtu ndani yake ndivyo atakavyokuwa. Angalia nini unawaza. Mawazo yanaweza kumfanya mtu akachanganyikiwa, mawazo yakamfanya mtu akafurahi. Hakuna silaha kubwa kwenye maisha ya mwanadamu kama mawazo. Ukiitumia vibaya itakuangamiza, ukiitumia vizuri utashinda. So make sure unawaza mawazo mazuri. Juu ya nyumba yako waza mawazo mema, juu ya biashara yako waza mawazo mema, juu ya ndoa yako waza mawazo mema, juu ya watoto wako waza mawazo mema, juu ya kazi yako waza mawazo mema, juu ya afya yako waza mawazo mema. Ni silaha ambayo ukiitumia vizuri utashinda. So hakikisha unatumia vizuri mawazo yako ili usiangamie, ili ushinde. God bless.